O ko kole ke hufanga ngai whatap ko tope ko sona what a whaket me he ngā lua peka ata moe mo meniti ko ni ke whai tau. Polo kalama ko mo wanga maheni ki ai o kui ko special hard talk a patoa. Pea o ko ki mua ke whai ai polo kalama ko whetu ko wha malo ke tae ha mai he ofa tae whilwhili manako ko ni whai ma tek tau tolo tau au sia mai ai poni. O ku neongo kwa ngai whangi i whatamaki i kiki pek tau whanongi ai pa neongo o ku ngai whangaki i loto mamahe ku whiongo aki ka o ku koutui o ku i kai ke iai ha whakatamaki e hoko he whiawhini pa neongo o ku iai e whakatamaki o hoko i he chapter taxisi ka ko te tok whakahoko he konga whamui mui. Ko ia o ko whie tae tūku ai pe whawhitai me whamalo ki a whina he tokoni o ku ne whai ma tek tau tol whamama tau ngai hala whanonga lolotonga e tau i he mo ui koe ni mo whanonga anga koe ni he koe whanonga in ka loloa. Ko ia i hene pehe ko kore ke utalangata e te kita whakito mamaoat ka tā moa mo menitini ke whakahoko a polkalama koe ni. Ki mua ia ko whiwha maloat ka teki mo tolkau takilotu ka whai whikau o ku lotu whakataha mo au he taimi e polkalama koe ni mono whakahino au a ke ngahi vesi wholofola me to i tapu ke lava ke hulu hulu a polkalama whamama o kui ko special hard talk a patoa. Ko ia o ko whamalo ka teki mo tolu i he tairifia, o ko whamalo ka teki mo tolu he ngai ngau lava mea ko tau mo whai, o ko whamalo ka teki mo tolu he lava ke mo rea aki ai ngahi totonu o o mai whakalangi ma teki tau tolu taktaha. Neongo ai ngahi whakatutu unga o ki tau tolu he mamani ka o ku iai ngahi totonu whakalangi o ku ui e mamani ka atoa ko human rights. Ngahi totonu whakalangi o mai ma a koe moa. Pa koe uhinga ia koe aluen ke tau e ua, tau me iau ke tau e ua. A lere a polo kalama koe ni he wike, ki he wike. Tau mu ape taha koe no whakamama whanua, i he hala whanonga, mo i teu liliu, o ku na pātolo aki mai he helo koe ko akirisi, o tau o mai o heka he waka ko ia, pea o ku ia ngahi hala whanonga, pa koe ngahi konga tahi ku hou, pea o ko whie mau ke tau mateu ho tau swimming gear na ngoto wakau tau lava po kakao. Ko ia ko whamalo ka teki motol koto apena e tokoni mai ke polkalama koe ni, pa ko kole wha mole at he tau mui, o whia au pito ke tau mui o polkalama, ka kono uhinga o ko na ia e ki i research na i tau mui pa na whie mau ke honga pick up ke lava ke whakahoko le lefu i polkalama koe pōni. Ko ia o ko tui o ku totonu ke lawa te tau asenita, ka lava ke tau kamata lewa he pōni. Koe tau asenita ke pōni koe tōpiki, koe polokalama ngāu e patoa kropolo, o koe pamone tokoni koe ke whonua. Koe ne polokalama ngāu e pamone tokoni koe ke whonua. Koe konga ulaki koe visone, koe konga ua koe palani, ko konga tolu ko purpose, pa ko konga whalewa ko ngahi projecti, konga nima ko hono whani ngahi project ko yolo tonga whakalele, pa ko konga anole ko mea makehe, e lava ke u talanoa i ki hono whakahu koe o e na whanongo he fo i polkalama pa na o kuongo i o ko o koe ke uwhie maari ke whahinga tipeti na whahe koa timi, ko mea eno whikau aki mo fo i patseti, mo patseti pa ko mea ni whekau aki mo paanga o ku whakahu ke patseti ka opu ikai ke aia whapehe minister paanga. O whakahu pe eksea ka teke hanoi, he kai ke hanoi, pe ka lere atu pe ia kai ke lava ia o ku whainga maari pe ta uia pa kai ke aia no ko ia. Te lava ke talanoa ki hono condition o whainga panga pe ni, pa te lava ke talanoa ki he whahinga whilawe i whakatahi tohi, pe o koutui whakapapau o tae whakalao, ke whakahuha mea pehe i he patseti. Pa koe konga wha, koe mea, whekau aki pea mo e ki putu koni kona e toki ngau e pe ai mu meni i he kore tokoni mai koe mei pātangata, na ngau elewa mu meni, ne kai ke ilohi mu meni a ko oslau mahi na hono whakafoki koe ki api, ke tari ke mahana e pehe me whare mahaki ke foki tari
peke mate, which is o koutui, ko ngā ue whakapaperiane mo onieni, o kwhai kakai whonua. Ko ia ka te tok talanoa ki ai I he mea makehe, pe aku iai mo po uri o tō I Amerikani he taha o ngahi chapter koe a Amerikani ko Texas, o maalolo e nau paesteni pa te tok talanoa ki he konga whamui mui. Ko ia ko e kakato ia polokalama, ka tuku ke tau ka mata. Sai. Ko e... Oka ki o mau ko e ahawhia. Ahatuste, o ahapole lulu. Nai whakawhi, o koutui nau whai posi I patoa. Ko e ku posi ko ia, na ako fie mao ke whai hati peiti. Ko ukai ke uhinga niau ia ko whakamatala hange kona nai whakalere. Uhinga au ko hati peiti. Ke lawai ke tipeiti ke taktaha ilo qualify at toko taha ke nihanga whakalere ai kau mui mui ko e patoa. Ko hinga te whito ia posi a tipeiti ke whakahu he kere a voisi. Pana aku whakakau ko kere a voisi ko e cooperative ia po commercial me aia e tok foi polokalama ko e he kutawasilo fo ko mea ko ni ko me aia ai whanau agrisi. Pa ko pehe ko e foi pore ko na aku whai, e tuku mahi kere a voisi ke tau totongi, a kere a voisi pa ke tau oua te tau whakangata-ngata e tau toluia pe hoa taha, pe hoa ua, kai ai ke na panga maari e ngai tawha aki katoa I he tipeiti ngā ue, ke lava ke tau ilo e ngai qualify koe, mo ngai skills koe e o mai tānaki mai ke ngā ue koe ni, he gulahe he kakai. He kai ke u hela ia he whakamama, kai hau hataha ia o hofi au ake hane, kai ke hane poini po ka ne halanga ngā ue, po ka ne visone, kai hau ia o hofi au. Pako ia nā kuwhia mau, ke whai fo I tipeiti e he kere a voisi, ko hono uhinga ka lava ke ilo e skills, pia moe tuunga whakaako, pia moe incapable, moe capable, hono whakalere, ha ngā ue, ai nation level, ai whonua. Penengo ke ike kakai kono ku whai holo tala noa mo mea kātoka ku nau futa, pehe ku nau ukoe mawhai mo poto ku nau mao. Pa ono uhinga ko whi mau ke wham ala atueni, he ku whai ngā tala noa pehe, ko mena e pore ai, ko uhinga na pore ai, ke tau totongi, ai kere a voisi, e hoa ua, pe hoa tolu, pe hoa wha, ka tau tau to tipeiti, ka toa a fo ngā ue koe e patoa, ke lava ke tau sio ke ngata anga toko taha. Pe mei ai e lava lewa kau follow wake nau ilo, ko hai e tamato tono ke follow ai. O kai ki anga ai movete vete pehenia mo ngai ngutu kogu lea pe kogu ke lava whaha ngā ue. Kono uhinga ngai pore. Kai ke uhinga pore a kuia ke walatu, ke nofo mai pea se tita o mai pea ki fo minute pe taha ke ure ai pe minute pe ua. He kai ke ne lava ya kawa katoa, a mea koni koe patoa kropol koe nai whakahoko. Pe kai ke tonu e sio e kakai mo nau whanongo ki ai. Ko ia na ku na kai peke utari au ka setita he kono moni na feti peiti kono uhinga na kai ke upihata ikai o ku kehereva a salonia ko salonia na matu ak talatu pe ia ka ko setita ko ke fie marie ko ngawe pa yes pa kai ke tipeiti ko au na whakalongolongo au he na ku iloi te tok fire por kalama ko ia he poni ke whamala ala ke kakai katoa ayanga ngawe ko na patoa kropolo sai kimu aya o ko loto ke talanoa ihe mea koe ngā ue. Pea neongo koe he koutui ko whakarea pe ko ngā ulaki koe visone o pehe toko taha katoa koe visone a krisi. Ika. Koe ngā ue ko toa pe ko pau ke ae visionary ko pau ke ae toko taha iau ne whai visone. Pea ko toko taha ko ia koku ne whai visione, o ku me nofo ia ke na tula o ngahi mea whakalangi. O ku we I pe ia I he taimi pe ko ia, o ku we I pe ia ke make decision I he taimi pe ko ia, o ku we I pe ia ke ta ofie I he taimi ko ia. Ko ngahi we I whakalangi ia, o ku me mao he toko taha koku ne whai visione. Pa te whakatata pe ka akirisi. Ko akiris neongo no fe pare ake kakai, pa neongo no fe pare ake kau poto mo kau toke ta filosefa koe fonua, kana eha, ko sianana e kai ke te lava e ta makupusi, e ne ngai decision ko toa pena e fai. Aia ko ngai iwi whaka itaniti au whatalanoa pe kia akirisi, mo whaka otua, na oange ia oha, o hiri whakanotu muaki. Ko uhinga ena ne lava ike ne lue mai e futa oe ne fia, mei whango fulu, he na eha, he na e kāpui he lau mario eiki, a tangata ko ni ne fai fatongia. Ko ia o ko loto ke uhanga o
tā sili ai foi polkalama he poni ke mahinoi e atamai pepe o aloa ke mutu ataha ai mea kon te tau talanoa ke he poni. Sai. Pako whanonga mai kona akirisi na ea e kau poto lalahi na nau ngawe mo akirisi pak mo os ilo e mo tolu ya. Pa ihe, pa teu pehe, ko kau poto honi ko kau palo fita whakalangia. He ko wisdom ko na mau ko he kau tangata katoa ko ni na e whao katoa ia ke atamayo akirisi. Pe e ne whonu katoa ko ni angai ilo katoa ko ni mo wisdom e kakai ko ni ango futahelu amanak havea batel si o fina. Hai fua kakai poto na nau whai hono whao e mea ko ni o tuku katoa te pehe hangi ha tuku tāpua ki pa nau mālolo at ki nau tolo. Pa koe mea katoa ko ia mo ilo katoa ko ia na e whao i he tumu ake o akirisi. Pehe ne ilo koe he tangata ai mea katoa ko ia pa ne whai whanonga mai he ne whanonga o ne whenga ke ne hanga kono tau e fuman whekai kono o kou talanoa mau peki ai. Na ikai, na e lahi ngahi haa aia na whepaki mo ia. Tutu hono whare, vela hono whare, turia ne ngau, whakahupiri sone ia. Kana ikai ke lava ia, ke ne hanga rejected pe foi. He koe uhinga na e iai, ai iwi whakalangi, believe me. Ka pau ne kai ke ha iwi whakalangi he tangata koni. He kai ke lava he tangata koni o makupusi. Ai whangafu ai kotoa pe o mamani koni ne angi ai. Ka koe uhinga na e ha, na e whakakakato, mei o lunga, ai malohi o tangata koni. Koia ko loto ke uhanga o whakamahino ka te motolo, a ngai taau koe harafononga e tangata koni pa ne au mai o au, e ne whenga pa ne pehe to kua, ko ne au ke mea koe pare mia, te ne lava veteke, a ngai hai kovi, mo ngai lao kovi, o whai ako na whakalele whanua. Pa ne tangutu a Agris ko mi olunga me Prime Minister's level na ne ilo e Agris ko hono ngata angae. Hei kai te ne toi lava ia whakahoko ha mea. Ko hono ngata angae. Te neongo o ku te mālolo ka tuku mai ka tau tolo e hala whanonga. E hala ia ke tau pehe te tau mui pe ia Agris. He wikai ke to ia akirisi i he taimini. Even as aos kono foha, ka wikai ke to ia akirisi ko osi more akirisi. Ko mea pek tau sio ke ai ko loto toa e tangata, mo mea pek tau sio ke ai tau iloi, o kuiai fu man fekai o tau fe ao moia, pe a kuiai mo sistemi o tau fe ao moia, o fe mao ke tau fai hanga ue ki ai. E koe moao, te tau fai ngau ki ai. O wikai ko koe pete ke fai ngau ki ai, o koe ko au pete whai ngau ki ai, o koe ko no pere pete ne whai ngau ki ai, he usaia ki ai, ka ko koe, mo au, a lau ware whanua o totonu, ke ta whai hanga aue ki he mea koe ni. Sai. Te utala noa lewa, ki he iwi whakamamani lahi. I he me tau mai koa mamani, ai te tau pehe koe globalize. Mamani katoa, ai koa tonga, o koa Amerika, o koa feitu katoa pe. O ko iai fo i tefito i, teu pehe pe koe fo i tefito i kawenga whakalangi, o ku tataua e taha katoa pe. Tataua e pe taha koe arepea, tataua me taha koe tonga, koe fo i kawenga whakalangi ia, o ku whao i he toko taha kotoa pe, ihe fo i mamani koe ni. Pa koe hingoa fo i kawenga whakalango ia, koe totonu ai tangata. Koe totonu ai tangata, koe fo i kawenga whakalangi ia, pa hei kai ke lava e hataha, o to'o ai kawenga whakalangi koe totonu a au, mea te koe, ka he koe uhinga koe whakia ka te koe o tua. Aia nā kusio hifo he pehe, o koe ke follow ai patoa globaloia i he koa timi. Ko e mau totonu, aki mau tolu koe kakai koe he patoa globalo, hei kai ke lava ia he koa timi ke nhanga purei. Hei kai ke mau lava mau tolu ia purei, ai totonu koe ai koa timi. Ka au iai ai organization structure, ko ia o whai ai talanoa koe ki ai, aki nau tolu koe pehe koe timi koe pure. They are talking about the structure for ka organization. Ain koe talanoa koe ki ai, globalize, o koe totonu a tangata whakamaman la. Ako ui, e ngai whanua ko toa pe, o nau move, me ha system motua, ki ha system for all, o kui koe movement.
Na whahe ka uri Amerikani e nau whemau koe ke nau voti, na whemau koe ke nau oako, na nau whae movement, na e uipe ko black movement, nau movement koe ke nau voti, mo tuku hono whaka laulanu i ki nau tolu, aia koe me koe move whakatahaya e kakai, o whanua koe ia, pe koe kakai koe nau whae fo i movement, ki ha principle, pe ko ha systemi, o ku tāpalasi ai, e nau totonu whakaotua. He koe nau totonu whakaotua koe human right. Paka pau ku hanga eha mawhaipule o tāpalasia e nau human right. Paka whakatahataha lewa kakai ko ni pa ku nau whaiwhahinga mea ko ni koe protest. E nau laka whakahaha. Koe nau laka whakahaha ko hono whakahaha tuia ke kakai koe o ku ni hanga abuse ki nau tolu e nau totonu whakaotua o totonu ke o mai matek nau tolu. Ko ku whakatātā koe ni, ke lava ke mōsio, ke mea katoa pēna hanga a kirisi, o whata mai he tau kone tolua, pane tuku mai he, pane māloloia. O kui he fo i ka venga. O kui he. O kui kai ke iai hataki, i he taimin te utalatuia, i he patoa tene lava to o fo i ka venga kone e tuku mai a kirisi, o lue moia. Ko whakaki whakamahalo holope. Whakamahalo pe ki he, whakamahalo pe ki he, whakamahalo pe ki he. Sai. I he fo i mamani koe ni, ai te utala noa ke mea koe system, i he fo i mamani koe ni o guai globalized system. Pa koe taha o te fito i ka venga whaka global, pe globalized koe capitalism. Aia kono uhinga capitalism, koe whanua kotoa pe o mo ui, mo whewhakatau aki i he mea whakapaanga. Aia te ke whanongo ai he paanga, te ke whanongo ai ekonomika, te ke whanongo ai defisiti, te ke whanongo ai patiseti, te ke whanongo ai he urea kātoa ko ia, he koe uhinga koe fo i sistemi whakamaman lahia. Tō taha kotoa pe pau ke mo ui, mo pureanga kotoa pe pau ke mo ui i he capitalism system. Sai, o ku kaua tonga, i he capitalism system, o kaua Amerikani, kaua Nosila, o kaua Australia, whanua kātoi maman, almost all of the world, o ngā mo ui i he capitalism society. Sai. I ene to o mai koe a capitalism society, o mai ko o huki ai nation system, ko globalized system ko capitalism. Sai, o mai lewa ai fo i capitalism ko ia o hiri whaki o lunga i he ngahi nation takata. Amerika, Tonga, Nosila, Australia. O ku iai lewa takata sistemi o whakalele ake whanua. Sai, ko Amerikani ko sistem whakademokratia. Ko Nosila, demokrati. Australia, demokrati. Ko Tupai o ku mimi alu he tui, ko hakahi ngoe nau mea. Ko Tonga o ku uia koe ha. Ko Tonga o ku uia ko constitutional monarchy. Pilitania monarchy. So, ko ngahi sistemi whaka-nation ia, pe ko whaka-whanua ia. Ko fo i system whamaman lahi o ku uia koe ha, capitalism. Pe whakatau aki mo mea kātou whai ea, whai ke paanga. Pa ko pau kia no economica mo no kau economist, ko pau kia e nau kau accountant, mo nau kau secretary, mo nau kau paremia, mo nau kabineti, mo nau o kuiaia i he capitalism society. Sai, whakafoki forever ke holo hifo me whamamalai o whakafonua, pe a kuiai rewa ngai mea ko niko demokralati, republican, koe tui, koe monarchy, koe where ngahi system i he ngahi country. Ka kou tala noa koe ni, ke lawa ke mahino, ke te mautolu, ai mea koe ni te wao ki ai koe visone koe ni, koe uhinga ke mahino, ke te mautolu hono kātoa. Sai. I he lawe i akirisi, i he ngahi whaunga whaka sistemi koe o monarchy, o nau kaipe e nau tolu ai momona kātoa koe whanua. Koe foi sistemia na e whaupe ia ke hiki maupe he masiva ai kakai kou ma e nau mea. Koe monaki, koe tui, pa koe tui, pa hange koe ni koe. Mau hafufo i. Tau pehe ko hafufo i keke. O ko ma tofi. Ko ne mai pe ko tofi, koe vai ua koe tui ia. Sai. Tui o wano tofi fine pa kwa hono ene whanau pa kwa hono whangamokopuna ka pai te tofi i o vaiua pa koe vaiua koe kau kone hono immediate family ia.
sai hoko hifo ki lalo o kwa ni kau no pere a pa to tu ua mo foi to ko mea ko kau no pere ke to ki kwata ki he sai ko kau no pere ko ia mo ne afio mona o kwa na kau o fi ko ka te na to lo kwa na kau fa u ko kau feke fa u ko na kau fa u ta to ko kau mafia pe ko ka kaya ko tu marie to fi pe ko foi ko nga ko kau no pere to fi foi ko nga ko kau mafia ia pa ko hare va mea to hifo mataua hala atake to ya mea toivo mataua ka ko ha ta mea fai ko ta na ke tu hau he ha aho moe po uha mo la ko tu hau ko ya ko ne fakatau ake ha fakatau ake foi keke ko ai ko vai ko tu I mono immediate family mono no pele mo kakai ko na ka mafia pa o fakatau ka pa to ya mea pe ko tau ya pa ka pa ya o fakatau hala ko ta inasi ko hala Aia na esio akiris ke whahinga system whakamona ki, o ku tae tāu ke kei whakalere ake whonua I he taimi mama ko ni mo yako ko ni mo lotu ene hake mai whonua. Ko hono uhinga ia, na whenga akiris ke liriu, a systemi tau whaatanoa whakakata aki ko sistamu, pa pehe ko sistamu a tau tolu, hangai ki olunga fufo I paipa, ke nau komo pe nau tolu I olunga, o fie mai akirisi ke hanga ki lalo fufo I paipa. Pea ngawa I mai tangata ko ni hala whanonga I he tau tolua ene lue mai I he globalized capitalism society I he monarchy system atonga pane I loi o tae whaka o tua pe o I kai ke to tonu mo tauia mo whahinga tufakanga whaka o tua na e mai ka tau tolu ko human rights. Ko ia nei whenga rewa akirisi ke ha. Ke dance mo fuman whekai. Hopo pe agris he aho mo po totongi pe mo ua pe fau ene pepa fau ene por kalamare tio tutu no fare kai ha tuki pe agris he taimi he ko fuman fe kai ke ha ke tuki mau pe he kai ke ongo mai fuman fe kai ka tau pe se sio kai he ko uinga ko system mona ki na osi fau pe ke pe na fau pe ke fika ka to ene afio pa tusi hoko hifo ke ne immediate family pa to tusi no pere pa toi tu usi hoko ke kau mafia pa toki toi mai ki mea pehe ke vahe whonua whakalukfua. Ko me aia ko ia na ngawe mai kia akirisi me he tau e whihango fulu o hao ke ne heka I he taloni o paremia pa ne whakakaukau ko ne ngata angae he ikai kene toi lava o hokoat. I believe na e pehe tangata ko ni ko ne au ke paremia te ne ririwe whonua. E nea o ke pare mea na ne iloi kua ngata. He oku ia e mea gui ko ia sistemi. Pa koe sistemi ko ia o koneki a whea. Koneki a ke whamauanga. Pa koe ne koneki ko ke whamauanga ko pau ke keha. Wok ko he fin laini. Ko pau ke lue ko he fin laini. Ke owana ke touch ke laini ko ia eha. Whailo koe. Ko ki maheu pe tarisone. Ko ki maheu pe lau ko vii. Ko ki maheu pe koe. Ngahi lao ko pau ke lue ko he fin line. Ka ikai ko pau ke ave ko ki wheia. Ave ko ke system whamauanga. Ko osi whao ai koe lao koe ke ha. Ke lava ke puke, ke malu, ai mona ke systemi. Ko tui, o mo mau, ai foi konga, o tala teu ko ia, o ko whamatala at koe ka te mo tolo. Ko uhinga ia, o lao koe ono. Hena e tok whakatoa ngā I katoa e he fo I sistemi pe mo kabineti mo ki nau tolu koe whare area ka whafofonga koe kakai koe revolution koe na tau whai koe he tau no tata hono tutu koe nuku alofa ke whaki mai mawhai ke tau temo kalati mo tuku ngawe mo mea katoa koe ia na e whaki mai only part of it ka koe tufa whakalai one na e o mai be pia ha pia osi pia ha tapo ni katoa fumatapa ka tau mai o nofo I loto. Ko ena, ko executive ena. Ko mo paremia ena, mo fili ho mo kau minister, mo fili ho mo kau paremia. Whakakaka ki olunga, o toko lahe wharearea ke tahafitu, ko ena. We thought ko foi tufa le reia. But when time ke tau hao tau ki lau, ka tau sio ke foi sistemi, na osi peho no fuaki peha, tu usi e whamau anga ko ngaua. Alu koe ki he ministry ko koe, o toka ngai ko he minister koe ki he
Crown Law Minister ko ki Justice he whiri he kakai. Tuusi mai ai pe no loko foi whakamau angai. O mai atu kuki he ko me ai ane afio. Tuusi ai whakatahatoko ni, ave whakatahatoko ni ki he mo ne afio. Tuusi ai kabineti, ave kabineti ki he moe Prime Minister. Koe ke toi hoko. Tariui ai kabineti moe mkau minister ki whia. Whare area. Tariui ai pe nolo mo whakatahatoko ni whia. Kene afio. Sia, koe fo i tuutu ea na e whai i he wafe hongo fulu. Aia na e whakakaukau e tangata koni ko akirisi na ne pehe ko ne tautu i he sea paremia te ne lava whai hanga aue ke mea koni. Neka ke ne lava na ane iloi ko sistemi ko paukea. Ko paukea e system science te ne lava ke ne toki hanga kati a ngai paipa ko ia. Ka pau hei kai ke iai ha system science ke ne kate paipa ko ia. Hei kai te lava ia tahi whare area. Pe hei kai ke lava ia he kau kua timi koe o gulolotonga i whare area e taimini o kate system ko ia. Ko o gulea atia ka te mou tolu katoa whonua ke mou iloi a ki mou tolu katoa pe mou mui he visone ko ni. Hei ki ai hei kai ke iai ha taha ke ne lava kate a system he taimini ka koe system science pe. Pea o kuhala a kua timi mo system science. Ko talanoa ko ni he ko ni osko ni ko talanoa ke visone mo purpose mo planning ngawe ke lava ke iloi he kakai ko fonua o talanoa o fa talanoa mai foki fa pehe o ko tu iwata wa atu iwata fa fonu atilila mo pivene fa fonu atilila o ku hardly ke talanoa ke ngotangata hardly to ga bi hamia ko sio hanko ko pivene hamia pehe ye ko ne aye e mo hai you know we have to reasoning mo te mo nautol we have to talk with them mo talanoa mo nautol mo mea kato ke heanga a ngawe ko ni he na e uluaki i he mumeni atu iwata pe mo piveni ate au. So I have to seek their advices. I have to seek information o ko firma ke putu keta ke ngawe kon a patoa kropolo. O wikai ke tau ke nau tol ko whenga ke maukau. Pa wikai ko tau ka nau tol ke nau mawhaka hino hau tae ilo ikai. Ko kuta ke mau information totonu ke lava ke whai a ke tutuuni ke kakai o nau follow i he polkalama ko ini. Sai, ko tui ko mo mau a talateu o fo ngawe ko ni he koe ngawe ko na fai akrisi na ne fu very active but na effective au pito ngawe akris ke mea fa politicale very effective tangata politicale lelei kai to ya o hataha kia i he kongan kako akris ko tangata politicale lelei mo on kono vai tangata ekipa ko ke pehe au ka vai a akirisi but that's the kone ngata anga ia a ene mea na mala lava he ko osi hai a fo systemia ki he mea whaka capitalism koe ai ko globalize mamani sai ko mea whaka ekonomika na toki ilo le vai akirisi ko ke hanoivi o ke hanoivi pa te talanoa whakatata kien na kamata akirisi ke ne fuhu pia mo pure ane afio ke ngahi foreign affair ai ko ne hanga koe ave koe ngahi konsela ki Australia konsela ki muri he koe uhinga koe ha ko uhinga koe ngahi tokoni katoa pe mei muri o ave koe ki tonga ae koe o kuhanga he kaumuri o whakakato e tapatseti pesete ni matolpo pesete ni maua ko utona kato ate me murini o atu ke ngai fonua langa hake o kawatonga pa ko ngai panga kato ko pau ke foia he konsela o ngai fonua takta o na utolo o na ofa area ngai project ku fetutaki mai me ai me tonga ke faniat me murini o fai he konsela pa ko ngai panga ko yana i loi akirisi na misuse long time ako talu me anefe e na hanga misuse panga ko ni ko ena fenga tangata ko ni ke ne minister he foreign affair ke lava ke ne hanga tata ofio no ngawe hala ake panga na ngai ministry ko to toa pen e fenga na e hange ko me corrupted na fenga akirisi ke ne alo minister ako ke ne hanga fratonton me ako hoko yako ha o minister foreign affair ke ne hanga fratonton a me ako hoko foreign affair ene si fenga takai holo ke ne hanga tokanga e mea whaka capitalism. Ko mea whaka capitalism ko e ki society ko atonga na i loe akirisi he kai ke ne lava o ta ofi i he system lolotonga.
Pa ko ilo na fe mari tangata ko ni he ne malolo ba ne mawai te mi mamani ko ni ka ne tuku mai ai fo I hala fononga I mua he ki ha taha o ku ia no guts ke ne to o lue moia ka lava ke tawa o ki ha ka lava ke tawa o ki he mea o ku ui ko mo ui whakatemo ka lati o ku mo ui ai to tonu ai tangata o tatau ai tua mo mea vare mo o eki mo pepe mo fulahi mo matua I he human rights o tatau o au pe o ku ke vare pe o ku ke poto pe o ku ke homeless but you have a right ko human rights ko ia na mai me fe ia na o mai me o tua ko ia fa fe hu ia ko tu na fa po se salon pa na pehe salon ko take patoa ko o tua o mau tala no lahi apito ke mea ko ia ko take patoa ko o tua he ko human rights o fuaki mai ka ko mo o ko ka fuaki akris ko ka fuaki tu po fa o ko ka fuaki ha to tai mamani ko mea ko ia ko ta to tonu kia tau tolu mai tangata na o mai e hai na o mai he o tua he aho na fa ele ia ki tau tolu pa te tau no fo tau tau mo ia pa neo ngai system whaka maman lahi pa mo system whaka nation system whaka pot ngaue system whaka society system whaka family ka oku tak tahai ai right ai toko taha ko toko toa pe sai koutui te ungatai e talateu ki akirisi ka hoko mai ke fo I visone koen koe ai ngaue ai patoa kropolo ke mo iloi o ku iai hono visone pe o ku iai hono palani ngaue pe o ku iai hono purpose pe o ku iai ai ngahi mea ke follow ke lava achieve ai ngaue koini sai ki mua ke u talanoa ki heni he koe visone ko pehe foki koe ngahi koe tokotaha kune mau ha visone koe tangata mo fuaki mo ngahi tale nit whaka o tuai Aki mo ani te talanoa ke u whakasio pe koe haha mea te o mai ke whakatata ke lava ke hanga whakawhai ke hei ai visone pa mei he palani ngaue pa moe purpose he koe visone whakalau maari o koe visone whakapolitikare o koe visone whakasosiale o koe visone whaka mamanlahi o koe visone whaka folofola o koe visone ai ngahi me akatokatoa pe I mo ui koe ni koe ui ngā koe a e nai os fuake o tua e tau totonu hono o mai ki tau tolu ke foi mamani koe ni sai o ko iai e visone tuke utalanoa ke akau koe ni sai koe akau koe te mata malope te moukata kasai ke mouki kata ke tau talanoa ke te mata ke honga demonstrate ai visone mo palani mo purpose I he te mata he ku kai ke mo ilo e mo tolu ai akau koni o ku iai e mea pehe ai pa ko te ke lava ta whakahoko ka te utoke hanga talanoa ia sai ko te mata o te moukata ko te mata o iai whaha I tau, o kai, o ki foi te mata piripiri pe he tolu pe ua, o paanga wha, pe paanga tolu, pe paanga nima, O kai foi taimi tonga, ko te mata o ko kovi au pito ia, o kai pe ke lava ia o mao ha foi fua lere. Pak mahalo pe mo to kaloti mo mea kata koe, pa mostly ene ha mai, ai kovi ai season ko ia I te mata, sai. Ka pau te whakakaukau ke hanga o pute te mata ki he visone, te peherewa. O ku fie mao ke ao ke season ko ia, fie mao ke ao ke season ko ia, ke tatau pe anga maheni koe a te mata me all I, me taimi ko sai ai ta atu fotukunga te mata ko pa ua, fie mao ke pa ua, me sanuari ki tisema ai foi fotunga pehe ka ua ya umaia ke foi mahina ko ko o kovi ai pa ki foi te mata pehe pe tol panga tol pe panga fa pe panga nima ko foi visone ko e ko visone ko kui ho ko o mataka a ho atamai pa pehe o ko fie mao
ke au ke taimi koe e foike te mata, ke lava pea produce a te mata, o ku fōlalahi pe ia mo kei fotunga te mata, ke kai pe me iai, ai taha katoa pe, i te mata, o au kamata me sanuari ki Tisema, kai oa na kai pe a ki nau tolu koe, o ku tuu maari ange i te mata, kai si ta e kai e incapable. Te mo whanonga hen kau tala noa, ki he incapable koe ai kou whakatata mai, o na mau whaope mau kontena whakatatau ke mau capable, pana e tala mai si haos ke pehe mo pehe, kau tala noa ke ne whakalangi koe, ai incapable, he ku whaia he tama koe ne visone, kau koe ke whainoa ia iha taha, tupunga iha paanga, iha monetary system, i kai. Sai. Pau na fole me foi visone koe hau atamai ko fe ma okay fotonga te mata pa anga taha pe me sanuari ki Tisema ko ku visone o incapable ke ulava faia he koe uhinga ko ya ko uhinga ko natula o ko ha o ku pule a natula pa ko natula o pule ko hai ko o tua o pule natula ka ko hare me te fai te wa oleva fai research te oleva research me fonua te wa ki american ame te mata pe americania me sanuari ki Tisema te hanga fakasio e climate ko hai me a ko ke climate americani o ku te mata pe me sanuari ki Tisema ko ha fai to o kere e ai ke kere e te mata pe americania me sanuari ki Tisema ko ha fa hinga a substance pe ko fa hinga chemical e ai ke kere ko atonga ke lava ke te mata pe ko ha fa hinga protection me ea pe mo la a pe mo mahina ke lava ke tupe fu te mata tonga o fua pe tatau me sanuari ki Tisema ko foi palani nga we ko e ku mao katoa ko e ngahi mea katoa ko ia ko foi palani ngā wea ko ku haoleva put down ai kemikare ko e tānaki ke kere ko tonga ke ne produce it fua te matake fua pe all year long te haoleva fai langa pe ko langa haki greenhouse pe ko ia ke lava ke pule e a te mata me whaahinga natula o air climates o hoko i tonga i he taimi ko ia ke hanga protect ke fu te mata ke ne produce a fua o ngā fuhi sai ko foi visone ke ulava produce a te mata ke fua all year long pia koe foi palani ngā we ke lava ke whai katoa ngai mea koe no kou talatu he os e research te hao whai foi palani ngā we koe te alu ki Amerika ke nau kau sainisio e ke foi mea koe te alu ki New Zealand ke nau kau ngowe e ke foi mea koe te alu ki Australia ke nau kau ngowe whama o e ke ange mea koe whetai mi kou toa mea koe whetai mi kou fui a te mata Sio, ko foi visone ko te mata ke ha, te mata pe me sanuari ki Tisema. Ko foi palani ngā we ke uhanga whakalerei anatula pe mo mea ke ne protect ke te mata ke lava fua. Sai, ko ha purpose. Pe ko purpose en te tala noa te motolo ke iloi ko capable o ku lava pe he incapable ka ku pau ke develop foi visone ke hau match mo foi palani ka ne hanga hoka ya foi purpose ke tonu ke taha ko toa pe pa kai ke toia ha incapable i mamani sai ko taimi ko force isi pe ha te mata o ku ha ko hai pe kai te mata kau ngai whapure anga pe kai te mata ko kau pa ko hata mango e ne to ko ia pe kai te mata pe ko kai pe ko na lava sa na sai ko I he fo system for mama lai ko capitalism la he na pa anga ko na tolpe te na kai I he taimi o ko kovia te mata ko e ku purpose ke ha ke lava ke whakakato katoa tonga he te mata ke lava ke lava a tama pe ko ne mao ne paanga taha mo ne paanga wa o kai te mata tatau pe mo ya mo tama ko ne mao ne paanga ko ta miliona tama ko ne mao ko ta miliona te ne kai pe ki he tain ko via te mata ka ko osi ka to ko visone mo palani ngawe he foto ke mo purpose ke kai te mata masiva I he taimi ko incapable ai pa e makatu unga ai kai te mata ai masiva I he taimi incapable me he tonu e ku visone me he tonu e ku palani o faaki ke purpose pa ko taimi e kai te mata I he off season ai tama masiva he ku tonu e visone ko taimi ko ku tonu e visone ki he purpose ko palani ngawe ko pau ke ha ke e jasia
e just ki hema, e just ki matau ke ha, ke faa ke visone pa foki mai, pa ke faa ke purpose pa foki loto. Ko taimi ko overlappia i koe palani, me he visone, pa moe purpose ko taimi au ha, fall apart hai project katoa pe. He koe uhi ngā koe ha, he ne kai ke ha visone, o ne patau pe koe foi palani ngā ue, fall ki he mā koa, kai ke ha visone pa tok wha mau mau mai mewe, whaka mau mau mai me mau mau nganoa. Pa ko ne pehe mai ko hala koe purpose, ne kai ke uhi ngai ke masiva pe ha, toki wha mau mau mai me wahanoa. He koe uhi ngā koe ha, kai ke ha visone, kai ke ha purpose. Ko uhi ngai e ku talanoa koe te whai koe i he pōni ki he visone. Koe visone o ku whakalangi ia. He kono whakalangi kono uhi ngā ke ha, ke paopo mo purpose, he koe human rights nai o maia ke hai, maia ke masiva, o maia ke taha katoa pe. Ka o ku tāpalasia human rights, koe e ngai human rights ko uhi ngā koe ha, ko uhi ngā koe ngaue ai capitalism society. He, mea iau tāpalasia human right, koe ngaue ai capitalism society. Pakapau e puku ho sio, pea whawhasi i moho ilo, pea e kai te ke ilo koe, ai fufo i society ko tau nofo ai. We are live in a capitalism society. Pakapau he kai te ke lava ko define ia, he kai te ke ilo ha mea ta. Pakapau he kai lava ko troha palani ngaue, he kai te ke ilo ko ha mea ta. Pakapau kai ke tonwe purpose, he kai te ke ilo ko ha mea ta. Koe purpose a krisi o whakalangi, koe ne ui ngā koe, hua foi pai pa ki lalo ke ha ke lava ke tafe hifo ai ha monu ia ke kai e hai e ki nau tolu o incapable pa ko me ai na ha effective ai ni palani ngawe ko uhi nga ko ha tonu purpose tonu mo palani ngawe tonu mo visone pe kai ke to lava fu manufe kai oha ngawe ka kamata ke nau ha kamata ke nau faka au sino ke mole ai ha ai ngahi hivi ko to ape nau mau ko uhi nga ko ha ko uhi nga he ko visone o fakalangi palani ngawe o fakalangi purpose o match na be e ki ke ha alo tufa ko lo ake masiva pa te ke toki foku mau te ke lava mau a hevan ko ia o ko talano ai ke hanga natula me a koni ko te mata ke hanga o whakatata ka te motolo a me a ko visone ka osi ko ia ka hanga lewa o talanoa a visone koni ko e patoa and especially myself pa neongo ko tano me ka kai toko lahi pe i he patoa ka ko mei ko visone koni ngau e patoa kropolo ko whaia e au pe au kulahe ngai whakaanga. Ka te talanoa ke mo iloi. E malolo ko ne akilisi na iloi no vai a ngako mea whaka ekonomika. Pe koe mea whaka capitalism. Na aku iloi ko no vai a ngāia. Whaile research ke anga ngahi paanga ko mau i tonga. Ko kuhingan ke paangan nation level o kwa ke tano ai tau fanga ki kulupu i kai na whaile va kusio ke nation level ko hafu ngai revenue a fonua o tanaki where does it comes from pa ko kusio ko ke donors ngai donors ko me muri o me fa pure ngai ka ke lava ala ki ai pa ko kusio ko ke revenue ko tanaki ko tonga o ko me fa pure nga moia he ka ke lava ala ki ai sai ko si ole va ke foi mau anga panga ta pe aguia foi mau anga panga ko ni ko paanga o mai me kakaitonga o na no fo ko muri ne kamata le research kamata le research ai fai fe kumi fai o ilo ko panga ko ni o vai he 100 millions a year o ko mau me kakaitonga o na no fo ki muri ko tapa anga ki tonga ko tapa anga ki tonga ai kakai nofo muri o more than 100 millions a ia ko be ko tamai te lava o kaluse fai i ke hanga o build ai mea na e vaivaya a kirisi ke lava tu pia fefeka pana kuie mea ko ia pa kui fa mama lahi pe ia ko diaspora kana kui leva ko Tongan diaspora everywhere fai leva decide ke liliu a hingoa kulupu ko Tongan, ko global Tongan political movement. O te afo i rea tauton ke tānaki kia ka tok tānaki amuia. Ko hono uhingaia e mauliliu a hingoa kulupu ke patoa krobolo. He kono uhinga ka mate mawala ki ha
o tau te whito ka te au, o ko whai mea koe ni, te mawala ki he paanga e te au miliona, o ko whai aki koe, ai tā paanga ai tonga ki, ai tonga i muri ki tonga, ko paanga ia te hanga kalu se whai, ke u build ak a ekonomika ko ia. This is my vision, ko viso ne ia, ke hanga o whai mea koe ni. Pea ko osi o lava ea whai mea koe ni. Ia taimini o start e whanga ki unit sisi. O ko kamata ia i he unit sisi. Ko 100 millions ai tonga o ku tā mei muri ki tonga te mausio i he 5 years from now, it will change. Ko paanga katoa ko ia, ko paanga ia hai, e whaia ake ngaue a patoa pea moi masiva. Ko fo i viso neia, o ngaue ai padoa kropolo ke mo ilo ia he taimin. Fefe i hono ngaue, kai ke ilo a taha hena kautaki kulupu kato, Australia, New Zealand. Nothing. They know nothing about it. Pa hono uhinga ne kai ke uwhi alatai ke utipeiti mo tala noa, ko uhinga he miniti si e o mai ka te au, ke whamatalai umea katoa koini. Ko sa ia ke toke ha tano atuen, ke lava ke sio ke lau mano, ke polo kalama koe te uwhai koe poni. Ko foi viso ne ia. Ke uhanga taivet, a $10 million, ai diaspora tonga kato i mamani, ke lava ke ha, ke holava whao aki ai ha, ai foi unity, whaka ekonomika, ke lava ke hanga e hai, ke hanga e masiva control ai ha, ekonomika ai whonua, aki pepa anga meifi, me ngai whonua temokala. O oa nā toi ale panga ko ia ke hai, o nā toi alu ke pure anga mo fu manwhekai, kai alu ke hai, alu ke kakai masiva. Pea ko pau ke whao aki, ai ngahi ngawe anga, ke whakangawe e kakai. Ko fo i viso neia, ai patoa kropolo. Sai. Ko hale palani ngawe, Ko palani ngawe te whamatalatu, ke mo iloi. Te hapa te mo whai taki ai try. But it will take a lifetime ka mo tol ke mo whai ia. Sai. O kuyai, a loke patoa, chedroom a patoa, ko chedroom ko ia, ko nau ngawe, teu ke whai ko ia, langa whare. Ko langa whare ko ia, o kui ko ia, a manaki ke maui e whare ko ia, ko patoa kropo, 17 new homes. Ko 17 new homes ke ia, ko whare taha, i he foi whafofonga koto ape. Whare taha i uluaki, whare taha i ua, whare taha i tolu, whare taha i whafofonga kato ape, e ia ene foi whare. Pa o maulolotonga tānoa kia mo kau whafofonga ni, o se o mai na whangi family, ke foi whare ko ia. Koe foi palani ngawe, whakaluku fua nia, ai kulupu koe o nau whailanga whare. O ku kehe au pite ngawe asiata mo mafi, o na whai e naua mo mamani katoa. Ko ngawe ko whemawen ke whama ala, a ngahi mea ko pehe ko whakapopo uri ko ape kuha, ko create pehe atamaya whainga mea pehe. Sai, ko asiata mo mafi, o na ngawe ki naua, mo kakai katoa koe i he main page. Ko main page, ko kakai katoa ko, o live kai o tamasi o ki ai, o nau whai e nau tore ngawe ko ia. Alo e ngota maka fo i family, whai e mea katoa, kamata fo ke lalaunga maka te au, tamai ke toka ngā e mafi, mo mea toka ngā e mafi, mo asiata. Neurea ke a teki naua, pa koutui ko gurea ulaki ne kai ke tōrerei, pa ko gurea ua mau whetangi, pa ko gurea tolu mau toi whetangi, pa ko mahi no i rewa. Pea koe, mea ko ilo i ko he taimini ke kakai ko o kulau ko ke ngotama o kumau e na paanga, ko osi a te au, ai peng account o ko ilo ke sirini ko i loto. Aia ko sirini katoa ko o atu ko kia mafi mo asiata, ko tolu ngea wena ka mo utu ko ua ngea wena ka moha ko, nima ngea we ke ha ko, nima ngea we ke ha, o aveia e mafi mo asiata, o wha o ia i he fo i peng account, pa ko taimi ko una whaia na upolo kala malanga whare, o kutua ia ta murini, o kunala rewa ke se niti ko ia, o whai e mea ko toton ke na whai. Pe ko lori maka, pe ko i hafu e mea, pe ko talatu hange ko ki family me kolonga, na e opea mafi mo asiata, a ahi ke ki family ko i kolonga ko ia, na unofo te niti te uteo e PFT ki tamasi hala mea kai oha, haurewa mafi mo asiata, ala ke foi sirini ko ia oha, o whakatau e mea katoa ko o ave ko ki kolonga. Kia te au ko satisfy au. Ko ilo ia o kai kātai ko ne abuse a foi pipeline ko ia. Ko fie maari au e taimin o kai ke toi tokanga o ka mafu mo asiata mo ko ahead mo ngawe. Neongo ia
o ke ngāue whakataha pia mafi mo asiata, pia mo ngahi kulupu chapter, hange ko chapter Golden Gate, New York, o gulang anau tolue anau foi whare ki eua, hange ko ngahi family mei iuta, o nau langa na tole foi whare nima, o lolotonga langa I eua, ko langa ia I he polokalama a mafi mo asiata. Ko Sony, pia mo Hamala, ko vahenga ia o Piven Piukala, ko pako silini katoa ko ia, o Piven Piukala ne toka nga ia, ko Popua, ko ose foi whare ko ia, ko whare mahalo I kolonga, mahalo ko fogi mai o tamakuna. So, ko ngāue a mafi mo asiata, o ko kehe au pitoia, pia mo kakai katoa ko I main page, o nau whai ngāue ko ia a mafi mo asiata. He gulava e mafi mo asiata, o whai ngāue ko ia. Why not let mafi ene asiata whai ngāue ko ia? Tuwange ia ki a mafi mo asiata, ko os whai tala noa ka teki naua o mahi noi. Sai. Ko loki kone o kou tala noa ki ai, ko loki makehe au pitoia, ai whirina e whiriwhiria e au, mahalo o kuna wofi he mei toko te au, ko ki mau toluia, te mau lava o te mau whae langa, o 17 new homes, o ngai whanga ki whamiri koe, o ku wheiwhei a vare e ngai wheitu, ngai wahenga takitaha e whai ai. Sai. O wai rewa mo e fo I loki e taha, ko loki ko ia ki he dialysis. Na mauhanga whakalere, a dialysis a tangata koe ni koe mei nusila, nei al mei tonga ki nusila, tu oua e mau whakalere. So, mau whakakaukau, ke mauhanga whau, hafo I klinik dialysis I tonga. O koe lewa mo loke e taha, o whai talatala no ai, ke hono whau E kliniki. O mau kei taritari ka saia, ke atama saia mi whare area, ka lava ke mau tala noa ka saia, hono hoko atu. Ko umisini, o si whai kai ngāwe ki murini, ke umisini ki ang hauno donate. Na lava ke mau hamisine nima, pe ko hamisine tolu wha nima, ke lava ke tuu I he kliniki koe ni. O mawahe au pito, mei whare mahake. Ko toki me aia executive pa ko toki me aia ki nau tolu ko na koku whare alea, ho tau ngahi official hand, ke nau sio ke tu ai lao mo ngai mea kātou ka ko nes, ko afua. Ka koe ngahi ngāue ko te kotoa ke misini, mau I murini, aia e hangarewa e he fo I loki koni dialysis, mahalu nau me toko te au mo nau tolu, te nau hangarewa o whaka equipment, ai loki dialysis, ma atonga, pa ke iai hono toke tā, pa ke iai hono nes, ke ne hanga whai ngāue ko ia. O ku iai lewa mo loki e taha. Loki katoa ko ia, ko loki ko ni, ko loki ia. O ku lava ke teu, malo ko loki ko ni ki toko si pepe, ko ani manoa pe kai. O nau tolu e te nau hanga teu, ai pati seti, ai ofisi, to tono e tangata. Ko o si tu e kere a voisi mo ne ngāue. Ko o si tu ai hae ofisi taha. O si to tono, o ku toeni ke whakotuu, ai ofisi to tono ai tangata, pe au fie mau ke iai mohono se keritari. Sai, o ku iai lewa fo I loke taha, o ku iai kakai kehe au pito peia, kehe au pito pee. Ko loki ko ia, tene hanga teu, ai pati seti, ai se keritari, mo ofisi to tono ai tangata. Heko eni. Ko pongi ko te kotoa ko aha ke pe laine emaili, oia we tilila ko au e to o mealere. Oia we tilila ko api o ko ave no pere ko. Oia we tilila ko au ko puke o sio mai katea. Oia we tilila toko ni mai mo mau whainga tai a whiekai. Oia we tilila sio ke ano. Oi, mei mo aki mui. O wai ko whatongia oku. Ka koe uhinga oku ha o sio mai kakai. Ko au ai ha, ai ki matapā whaingofua taha ke tuki mai ai ke ha. Ke si toko ni ki nau tolo. Sai, koe uhinga o koe totonu whakalangi e kakai ko ia. O totonu lewa ke build office whaka human rights ke ha, ke pongi pe ko tū laini fu laini hangea nau tū laini ki panke, nau tū laini o hua tu o ha, tautu mai hea se house, pe tautu mai piven, pe ko haia se keitari e tautu he. O ha, talatala ke maha ki kakai. Talatala ke whaingata ia kakai. Talatala kai whaingata ia kakai. Koe mea lewa human rights koe ha. Koe koneki, me ngai wheitu katoa pe o ha, o ku iai, ai palopale ma koe ni ke ha, ke fix.
lava re ke fixe ha, ai ngai palo pare makoe, ai kakai masiva incapable. That's how I ahono set up ha foi palani ngā aue ke lava incapable o capable. Ka aui kai ko tau, tau ai peki mea koe whiunga mo nau iwi, koe whaasi aia. Mea ui koe whaasi a mo marginal I thinking. Ai mea koe ia, sai. O kui ai lewa mo foi loki e taha. Koe loki ko ia, koe loki a ke kau lalanga. O si i tongana e mau, mari e mau whakafofonga, pa kune o si lolotonga whai e ngāu e katoa ko ni hono wahenga. O si i he wahenga ko wawa utaha no, o si lalanga whala asnate i he feitu katoa pe, feitu katoa pe. Me o si mahalo pe ku villages e taha wha, o si me lava e asnate, o si lava e asnate whala katoa e taha wha, lalanga fute. Ko aha ke pe ko he pongpongi koe ke si ai se au ki pasfea pe ko ha mea au whanau, maha veni pe kai ke lava ai ha foi toko naki ko lele mato ta utu hea, he whala ko asna teo ha, ai ha o ki fute ua ko o ki fute tolu, ma o fiha panga whanau, panga ni mano aloha, alo whai ake mea ko ke whemau. Aha ke pe tama koe na koe i lei matu au koe ke mau hane ki utu ene wakake alo whai whango ta whikawhi moto. Ale reke o ta utu, whai ki lalanga koe ke lava ke mau ha o ki fute, ke mau mai ki mea ke uta ke pensin ke alfai ake whangota. See? That's how you make a incapable ke capable. Pa koe whakakau ko ia whai e hai. Whai kakai wai na visone. Koe ke whai a marginal finger. So, o si whakatoka e asinate katoa mea ko ia. O kuhumai mo yongo fine mātua e toko ua, taha ki haapai, taha ki niua, pretty soon e hoko mo mea katoa ko ia ai. O ku iai fine mātua, i New Zealand, Australia, Amerikani, o ku nau ta utu ki nau tolo ki foi loki ka. O nau mea ko whai ko tānoa fute pe, mo tānoa whala pe, mo tānoa kie pe, mo tānoa tāwala pe, pe ko hai mea whai o whiha ai o whiha. O nau mea pe ko whai aho, ki he aho, ki he aho. Ko hai ki nau tolo, ko he keipa polo ki nau tolo. Ko hai o ku he loki taiola sisi, ko he keipa polo ki nau tolo. Ko hai o ku he loki patset a human rights, ko he keipa polo ki nau tolo. Ko hai o ku he loki langa whare, keipa polo ia. Ko hai nau mea te teo ke whai, teu ke nau hanga ai incapable ke capable. O mo sio, mari e mone lavu. Sai, o ku iaere ma foi loke ta, ko foi loki a hai, ko foi loki a ke kaungo we hono katoa. I hono taofi ko ni koe ai lockdown koe pakai te toia ha marketi mo mea katoa ko hange ka ware kaungo we tirila. Na ma upe mea koe o ki uta wha marketi ki foi ngoe. Ko ni o taofi. Ko tohi atu. Te mau lava wha foi container, ke o mai ki murini, tama iyo, ko uhinga ia na wha foi container. O koe ka uhinga malama ke mau whaia mau make money, hono wha foi container, ko hono make a incapable ke capable ka ikai te kei loi, he koe ke poto he mea ko ia. So, na mau kamata lewa he wahe kon ko o hai, wahe kon ko whane. Ko whane rewa na mau kamatai. Te mau hoko atu ki a lanumata, te mau hoko mai ki wahe loto ke a piveni, te mau hoko hake ki a losarine, te mau hoko ki haapai ka pau o whie mao ke utahango we a haapai. Me a katoa koe ka nau mea pe kakai koe tanoa. Ko manioke, koe mo koe manioke, koe a mofo i pulopula a talo, o koe a fo i toka mo a pulopula, tanoa ngoue pe misanua, tanoa ngoue pe ake a miniti hoa mo mea katakato. Ko mea pe whai ko humai pongpongi. Good morning everyone, good morning everyone, good morning everyone. Ko say hi, ke ilo i oku ha, ke ilo i oku iai, ke uha, ke whai ha tolo wa tala noa, ke uha ke whai halongo amo, whakawhekiki mo mea katakato, ko ha mea koko, ai ke pehe mo pe, ai ke fuluti, you know? Koe haia, koe takia o pehe o koha, o tānaki e ne tākanga oha. O anga ka teki nau tolu ha mea kai whakalau maari e pongpongi, anga teki nau tolu ha vison ha palani ngaue, ke fu mamani capitalism koe ni, anga teki nau tolu ha mamani o koha, te mo kalati teu ke ha. Ke tau lua e foi transition koe ia. Ka pau o mo fie mao ke mo whanongo, ke ngai pro kala mangawe ko toa pe patoa krobolo ko enia na ikai ke me lava ia he penolo ka pau na aluat mo salon yo tala noa he kai lava ia pa ko ikai ko pole aku ia ke tipeti ha hoa ta ko pole aku ke tala noa to ta pe ha hoa even 3 hours I can talk because there are lots in here ko ia mali ko ia o mo fanong ke project ngawe katoa ai patoa krobolo ko project ngawen ai padokropolo. Sai. Tala mai lewa eta ketea. Tala mai hena eta.
Ko ngawe ko ni ko ngawe sisi. Ko ka ngawe sisi ya. Ko taimi ko mo mai ko ke mo fasisi e kakai kato na fai ngawe ko ni. Taimi ko loto ke hanga yao. Fai ha me kata. He ko ya. Ko ngai ni ngawe ko mai e ki ke offer. He ko ya. He ko malanga ko fai e au he aho mo e po ko incapable ne ka ke now me incapable now tolu. It's the society of capitalism make them like that. Ko society na ne ake now pe. Ko society na ne ake tau massiva. Ko ngai system for a nation na ne ake tau massiva. It is not our fault. Ke tau pe ni. O ka fault ya tau tolu. Ko fault ya capitalism society o tau livi ai. Pe ene pe te tau lava oha. Te tau lava ai incapable ke capable. I he tau ha piki ni ma ngawe whakata. Pea ngawe toi pupuha ki he kere pea mapuna hake ko ya. Koe lava mea. Moe kāpuaki. Moe lava soni oha. O huke whare moe toilet papalangi. Hu whanga he whakatapu. Lava pātangata huke toilet whakapapalangi. Pea moe whare sima. Lava he incapable capable. He koe tui whaka itanitia. Koe ofa he masiva. Oku ni hanga langa hake ai pure angaki o lunga. O koe ke whai halanga me ato whare. Koe whare o langa hake mea foundation. Pea ka whewheka ai foundation. Pea koe whare e tū kari mo tae ue ia e mo ui koe ni mo ui ka hako. Mo tui ki ai. He kuhoko. Ko hono uhi ngai o malanga pe asiata mo mafi me hulu me ngai project mo tae malava incapable kai atunga ai a telefoni atunga ai am comment mafi tare wangiao mafi tare tahafe mafi tare fafe mafi tare tamano mafi tare noafe asiata whakaueke ko hono uhi ngai he koi uhi nga o toke mafu aya toke mafu e ofa whakasisu pe tukuange ke taha o he tae amai ke ne hanga toki whakakakato e tau tae kakato pe ne whaka o e tau tae a u he ko tau tolu ko tangata pe o wai a hivi whaka o tua o ne hanga whaka o a tae a u ka tau toki tau to mata ngau he taimi o kua o tau hake aki ia incapable ka o kai ko mata oh, ka whama container, pena tano, peka siaus, tamai pe siaus ke mau ai pe fe unga, wha pe ki tala mau totongi pe fereti, blah, 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 blah. There, you are telling me how small you are. I almost laugh it whanongi ai. It's very funny ka te au ke whanonga whainga tānoa pe. He? Kono uhinga ia o ko talanoa ato ai ko he taimini ke mo ui he mo ui whaka mamani lahi. Ka tuku e whaka puku e kokana timu whaka off whaka te au whaka sio whainga tānoa pe. Peha, pea tok tautu mai lewa piketi. Oi au e fulahi apute hela Australia, mo sene mo Australia, na fulahi nau hela. He ave nau silinit mau tailo sis oh ya fulahi hela San Francisco ni nusila mo me apa tautu mai lewa piket peha. Le sieri mo solfoni ai ha foi container ta. Mo whakatau e mea kai a mea, ai peke tola pe wanima, o atu ki he nā mo tok whakatau ma o silini ko ia whako mo toi pange ke whai ake tokon ke masiva. Ko San Francisco, mo ai container ko e, te teo ke tau mai container ko sirin katoa ko ia whake tong pange ke whai ake langa whare. No sila, te teo, mau mo mea katoa tari siri ai container ko ke ha, ke whai ake ha, whatau ke whake mea ke lava whai ake, ai ha, ke lava whai ake tokon ke masiva. Ko hai o ne whai, ai allocation o income, te lila, o ko allocation he unit ke unit. He, ospe pa huat ke loki ko taiolo sisi. Ko ni utau toko ni manoa, o ku whemau ke tau takpanga wangeau, tau panga fia, ke tokon ke taiolo si tau kamata. Tilila, tol ngeau. Laka hake ke loko, tau kamata ke tau tokon ke api koe patangata. Tau taki wangeau, tilila, tol ngeau. He, uhinga foke ukai foke whangaki tala noa upehe. O koe ke ha mo paanga e li, ka koe uhinga o kumo o mafie fia, he tokoni ko e kakai. Kai, o koe te ke si o koe he loki ngā ue, he ko loki mi sini ko e patoa klopolo o kua, o whamawa hei mai ia me ia, whamawa hei mai me palaku, o mai ka kai katoa ko ia koe ke patoa klopolo, ai ko hona mai, nima ngā ue, mafu o wha o mai ia, protect e tila ke malo,
kono uhinga e kwanga vai o matuku he loki koe. Mo mai po tala noa he i he nature, pia mo mea koko o mulava koko o fai. O na toi ha o whanga ulofi koe ke na makofi, mo whanga kuri koe ke na makofi mo mungai. Mo mai ki he ke mo nofo malo, pia mo tala noa ai mea katoa o mo fie ma o ke whakahoko, o whekau ak mo project koe. O te mo ki men bechi ko mua peke, hu mai ka whakapoto, mo ka wingoa loi, mo ka mea, bla 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 bla, oha, deteriorate ai ha, ai iwi energy whakangawe, pia ha, hoko tai pia ha, vai pia more atuia. Kono uhi ngai hono whamavahe i mai o mga tānak, and it's very healthy and active. Alok ngawe patoa kropolo. Pako mea koe no kou talatu. E tu u kātoa mea koe before November 2021. O mo whanau mga te au. O kou tāno at koe ni. Koe viso ne ia mpoe ha. Moi fo i palani ngawe. Pako no purpose ke ha. Ke hake aki e in keipa polo. Pea ka pau koe purpose ia e tau ngawe. Kono hake aki e masiva. Pea koe toi haha mea e tai lava e ngawe katoa koe hawhai. Kua pau ke lava e ngawe katoa ia whai. He kai ke tai lava e ngawe katoa pia whai. Kua osi tu e tai mini, kua osi whai la ngai waka. Pahi au e eke. Te tau kamata whakakua project ki tilila. Tilila e kamata whakakua. Pahi au e eke. Ka kokulo toke wa tala no atu ke maa ke lau kau penolo kona kona whakaafe mai koe ki Amerika. Ta e ma kai ke lava mai a Amerika te ke moilo koe a mea Amerika kufai. Ko Amerika unihanga whakatata hono iwi ngawe ai ha a kolope. A patoa he kolope. Ko Amerika e unewhai mea koia. Koia o te hata tala ke palani ngawe. Ikai, koe ke te hata tala ke palani ngawe, pa mono purpose mo visone. O waere ma mo palani ngawe fika fa. Koe whaka osia, pe hake ko lau. Koe tātu kuia, a patoa kropolo ke wafe wata. O fie mao, he patoa kropolo ke ne hanga fotu, a financial institution, pe koe credit union, pe koe panke i tonga. Pia ka lava e nio whai, pa aku kei whai palani ngawe, o kei whai sio ki ai, pe koe what type of pangs, pe koe hai whaahinga, pe koe hai whaahinga mōtolo e whakalere aki, o kou tui pe mahalo koe public bank, e lava ke whakaonga e public bank, he kua sea commercial bank, ba ia development bank i tonga, o kou tui pe mahalo koe public bank, I don't know, pe e financial, pe koe credit union, o fie ma o ke whakatoo, ai financial institution, ai patoa kropolo, pe moi patoa katoa i tonga. Pa koe financial institution ko ia, koe shareholder katoa ki ai, koe patoa kropolo ia. Ko osi ka mata hono tātānaki, mo hono whakamarketi, ai ka kai katoa peke nau whai ia. Pea kou talatu ka tegi mōtolo, te mōto ki sio, he mea a kui koe ha, koe visone e ne taumama o ke ha, ke lava ke tauhanga o tānaki, a e te au miliona, o kuri atu me tonga, me murini, o whakalere ake whonua, ke ne lava tānaki, pa ke ne lava puke, ai silini ai whonua, ke langa masiva, o ka tuai mai ai te mokalati, hono whakatū uta ki taulanga, ka tauhanga o kumoa, ai fufoi ekonomika whakawhonua. A te tāna pa ke whanau e kabineti, papa te na ona tolo whau halao, sai mo whau mo tolo halao, ko maupule anga matolo hua te wafe o taha, o na hua pe ko ia, to e la kovi ko ia. Palani whika whaia, ka oku te ike ke implementia, he whema o ke whai stati, pe ko hae mō tolo panke e lava ko ke ngawe aki. Pa ko ne lava ko ia, e lava reke whikotu, ka kai katoa ko ne uloki. Loki kon loki langa whare, loki tailo sisi, loki patseti, loki ngowe, loki lalanga. Foi loki katoa ko nima. Lava pehe ka kai katoa ko ia fotu e panke. I'm telling you, just like that. Koe ka mea whaingata. Ka ko pauke mau hono lao, pauke mau hono system, pauke mau hono structure anga no langa, pauke mau facility, mo mea katoa ko ia patok kamata. Ko ia, malotonga whakasio he tai mini i Amerikani, na iai ha whaahinga wharekoloa o lahi au pito, ke lava ke mauhanga o
o siof pe lava ke mauhanga o whatau ke mau hoko ko market ke mau hoko ko market a tamango e ko tonga o wata e o mai ki heni ke mau to o lele holo ko he tufa na fai ka to e whanga ki ngutu ko na la ngai kai muhanga mo tolo foto e whakakau ke mau develop mau tolo ato e pikange ke ona muto ya o maka mau tolo malotonga whakasio holo mea ko ia ke lava ke mau hanga o whamaketi o mongo we pa ke mau hoko peko foi market ko ia o ko foi palani ngā ue katoa ia ai patoa kropolo ke mo whanongo katoa ki ai o kua mo palani pehe hei ilo mea peng mo poto ai ko lau mai kai ke ko tau ka wahi wa whika ulaki, whika ua, whika tolu, whika wha, ngahi projeki. Pa kone, hau maini ke whika nima, ko paanga me whie ukurani ake projeki. Paanga pia kau me mipa ka atau koe loki. Paanga pia kau me mipa. Ko hau lewa, ko piket lewa, ko toke hanga whakasio, hono taiwed, ngahi income kat katoa pe, ke lawa ke distribute, ke ngai chapter, Queensland, Meripoane, ko pako Meripoane ni ko ke kawa mo Meripoane a mo tolu ka me ko ta fa ke ta ni ngo ko ankolo pa steni ka ko ke kawa Meripoane ko Meripoane ke penia Queensland na fai ka mo lau ka angolo ko Queensland sene Meripoane vai Nicolo at patoa a Aotearoa San Francisco, Texas, Utah ni ko ke kawe o Utah a ko tai ni ko ko pe mo LA mo ke te ke whakawa a Hawaii te ke whakawa mo me atahain ko Alameda whema Alameda ke au pito pe mi San Francisco ke nau whakawa ke nau tola whakafofonga whare alea so o ku whae ngā ue ke mea katoa pe Pea ko ki nau tolu ko ia, o ki ngai loki takta, ain ko whamatala atu, ko ki nau tolu katoa ia, o ku nau hanga whani, ai ngai project katoa ko ni ko whakarere. Ko ai kia tahai ku lau ngai. Ko mea peo whai ko tala whai tutu uni, ko tau langa, ko tau container koe, wafini mangeawa mea, whafini mangeawa mea, tolawhea mea, he ngai chapter. Vave, os peka kamata tirira mo kau admini, fly ni taimi ko, kone patoa pe koe, tolu ngea wa hai tama, te ua ngea o te awa, te oni manoa, ua ngea, ko mau tānaki pe koe, os kai ke hano taimi, he koe uhi ngā koe, ko purpose ku tonu, he kua, au ke masiva, po ke apeni uli ai, taha e more, ko mo mea mo tolu mo tala noa holo ai ko loi, o ku lava he kakai katoa koe he uloki, o na witness, ko ke more ha paanga taha, ko tai mo he ngawe kat katoa pe ko, pini mo toa koe ni, ko aene ke ulpupulai ko ke fema ke tala noat ka ko pau ke whakahai to koni katoa pe kakai main page ke lava ke ha transparent pa lava ke ha ai ataki tu ake sio ke kakai wa ka ta ne kai pangata hal atata mia pe fai ko ha le legen fonua whakalufua ka pau te lava tala ke katoa to koni katoa os fai ki tonga taimini hange ko mia ko na to os ko inusilani ko osi over kilo muri ka pau pe heki wike tolpe ko ki mahina ta mahina ua noa ta o ta ta mo ni pe te miliona ma o ta espora muri ka katoa pe ai ko ha ko ngawe patoa kropolo lo tonga fai taimini pe mo movement o lo tonga fai taimini he ko movement ko ha ko movement e kakai me monaki ke lava ke na hoko oha demokrat complete democracy he gua demokrat falaksen pe atonga taimin o te eke complete demokrati pe ko demokrati ka complete pe ha pe lava ke tau toki mau e tau to ton fa o tua na o mai ko human rights ka te tau to o toi o mahina a foi konga ko ia ni ma ki me mahina e ta hoko mai ke konga ano ko konga no ko me make sai ko me make he ko no whakahu o ngahi paanga o ki kai ke accounted for ia ki he patseti
Na mau te puhake pa na whaka ofa ia au pito he tipeite a ko ia. E tau vili ki kia ta tonga tapu wha. Ko e condition ko toa pe o e mea katoa ko e pauke o mai ki whare arean. Ka e vivili mai rewa e tamai a ko e. Ko e mea ko ia excel ko e ke hano ia. Ko e fo i fika ko ne tupe ana ia ai. Ka ko e ke hano ia. Paka pau he ka au e peke ai lava pe a kava ma uta whaaki. He kai peke lava ia whaka au. Pa he kai ke whaka au nga e silini a ko ia. Ka ko ne tupe ana ia ai o kuha. Whakatau hitohi. Ke whai ha mea pehe ki e pacheti. He koe uhinga koe ha. He koe uhinga koe taimi pe koe neongo. O kui kai ke kawe fwoi paanga koe ia ihe. Patok pehe rewa lauga te itala mau. Ko pehe atu pe ke tiki pa ke tiki. Pehe pe ke tiki koe na koe fwoi mea aina. He koe nau vale lau foki. Ihe fwoi paanga patseti o whakahumai fwoi paanga patseti koe ia. Ka oku ikai ke iai ha silini ai. Ko mea gona nau discuss he wike ko osi ko foi budget statement ni pe ko foi whakaluku fuaia. Aia ko titei la katoa e o kui loto. Ko mea en ko na te halaki. He ko discussion ko toa pe o fai e whakataha e komiti kakato. Ko pau ke fai ai ha. Ko pau ke tuku hifo mi wharearea e foi mea ko iaki feia. Ke komiti kakato ka lava ke ha. Ka lava ke tala noa ai. Pena e kai ke aha tahaya ka koa timu mo tau kau whawawonga, tene kore ke sea, ai foi issue ko ia, ka tuku hifo ke komit kakato ke area ia. Ka nau toki tau hifo pe nau toke komit kakato pe ha, o nau tau hifo pe ke komit kakato pa nau tanoa tanuala. Kalau tonga fai koe whare area, o toton ke nau kore ke sea. O ma whare atu mua koe kupu tahiwa, mo kupu atolu, mo kupu tolu, mo kupu whiha koa, o pehe lao, pehe, o toton ke o hifoni ke komit kakato ke lava ke area ia. Pa ihe tutu uniko e whare area ke whakahifo e foi mea koe me whare area ke komit kakato, te nau tala noa e foi isiu ko ia. Kaiha, koe aluhifo koe me whare area ke komit kakato ko ia, pachetipe, tano e pacheti. No fo mare pule anga mo virikiki, o tala mai pule anga tau tala noa pacheti, o koe ke tau tanoa tanuhala, ka no fate tau kau whafofonga tau toloha, tanoa tanuhala, ka hiri angi ko ia koe ha, koe foi mea koe na ton ke kore ke seage ne approve, ka tukuhifo me whare area ke komit kakato, ka lao ke nau tanoa tanuhala. Ulua ke foi fihalaki. Pa ongo e pe ko whakapiko, ko vi ulu o ke te whanongo ke pehe. E usio koe ke tae malava, Sai. Hai lewa isi e ta, na e tautou, lau atu ke a kontonga tapu wha, tuone, kuptaiva, ko pau ke o maiki whareni ai, every condition ko toa pe o no na amo whai. Pako harea mea te tala mau na ne whai. Sea, tamai. Sea, te toki hanga whakahino atu. O kui kai ke whai ha no ia. Pa koe ke hapaanga e huka ta whaaki. Koe foi amount ya koe ako ne tupe anai. To ton ke tau whimo tau huke pacheti. He koe foi amount ya koe ako ne hupe anai ki ai. Ka hei kai ke whaha no ia. Ke tiskasi he taimini. Papa elere pe tau whapaanga wanoa wa tahaya. O kui kai ke whie mau e foi no ia. Koe apa kai ke whie mau. He kai ke hasilinia e more ai. Koe ku whie mau koe ni ke lava ke mo akiu. He mea ko utala mai e te vita lave mau, ka oe hanga te vita lave mau, o tata puni ki moutoro. Ko foi whamatala ya koa te vita. Minister Banga, tuku pe foi silinia koe, ta nima miliona koa pe koe fia. Ta hiva miliona he kai ke whai hano, te ke whaha no ia. Aia koe foi tupe e ta hiva miliona, i he u aitemi ke he, aia o pehe e whai hano, ka o te ke whai hano ia. Aia ke te au ia ko foi accrued liability ia. Ai na mo ta whanonga foke tala noa o pehe ko guest basis pe mo accrual basis. Ai fa pehe ko te vita la mau ko accrual basis. O todon ke whakarere ake pureanga. Ke te au ko foi tahiva miliona ko ia. It's an accrual liability. Ko foi liability o te eke ke recover. O te eke foreseen. Ai foi liability ko ia ke whanua. Sai. Ka kohono pango ko foi overseen pe ko unforeseen liability ko ia ko hiki he patseti o mai ke ha kohono o mai ke whakalaui sai pa ko o mai ko ia ko foi tahiva miliona o unforeseeable pe ko foi liability
Ka koe taimi ko hono pase estimeti. Hono pasi pe koe estimeti o ave whaka mo oni ai koe tui pa aku hoko le vai fo i lao koe a kui le vai koe Appropriation Act. Pa koe ki mainasi, mo ki plasi, mo ki noa, mo ki taha, mo ki iua, mo ki tahaiwa miliona kotoa pe unforeseeable liability kua pa osi pasia ia, kua osi pasia ihe Appropriation Act kua wha mo oni kai tui. It's a gambling koe fo i gambolo ia. Pe auku toton ke whau hala ke ta ofi hano toi ai ha fo i mea pehe. Ha fo i gamble i he loto patseti. He oku ave o whakalau i pea oku ha. Pe ako ne hoko koe koe lao koe ia. Pe toki whai tere he pule anga ia. Ana uha appropriation eke ahon hanga pule anga ai fo i no tahiwa miliona koe. Hano toi whakatawa ta bond. Eha, he te mo whale o mo tolu e hano toi discussi he okosia. Okosi approve ia i hea. I he patseti. Koe argument whakatau i tohia na e toton ke mo whai. Ka oku i kai koe viri ki kihi i he fo i lao. Ta e iai hana uhinga. Aina ta tapun ki mo tolu e te vita na lave mau. Ko i siu whakapaanga no ko talatu. Ko fo i fika ko ia, even o te ke whai no, but it's an accrual liability. Pa ko accrual liability, ko liability o ko i kai ke lava seen this moment, po this moment o mo discussion, ka lava ia seen ave, he fo i mo meniti ko e hoko ai, pa to ki lava ia seen ia. Ka kohono pale mako no koneki ko ke lao o ha, kone pasi pe koe patseti, o ku kawai ai ha, a foi tahaiwa miliona unforeseeable liability, kone pasi a foi unforeseeable liability ko ia. Ka no pe a pongpongi o se no pasi a oni, o si whakala, ko ha mo toi mea te moato tala noa, i kako mo toi ato whawhekiki. Sea na talamai ka kia, sea na talamai ka kia ha nohe, na talamai na palomes. No, that's not it. O ilonga nau poto whakatautohi ai. O ilonga e nau master whakatautohi ai, e nau hanga ai pehegi motoro. I feel sick he ako ia. Kau whakaamai anau tuati mu ai. O ega ai e nea ko peheko fie poto. But o taimi ke whakasio he whonua ana panga maari e hu hataha o finance, hu hataha o wahana komiti lao, o guiahane ilo whakalao ki wharearea, hu hataha o poto ekonomika, hu hataha o poto i he angai ngahi international foreign trade, hu hataha o ne ilo international law, hu hataha o ne ilo angai whao e ngahi statistic e patseti, angai fosine ngahi project lalai, o ku fie mau hakakai pe ke nau I wharearea. It's not political discussion. All year long, ko discuss whakapolitikare ai pe. Ta e ai ha solution, ke benefit ai incapable. Ai, e mea koe ko whamatala ngai project katoa. Hau sio mai motole, o sio mai motole kai ke malava. Oh no, it's work perfectly ngai loko ia, moi kakai ko gui ai. Ko e ko whakamaala te ka teki motolu, ko atimi, te kau aki, mo foi mea ko nine mo matavare ai ka mo toto ka mole taimi, tala mai te tala mau o lewa ke ntoki hanga oha. A ko ki mo tolo. Ko foi ko neki yen, o fai ka tala noa aeni o ko talatu. E nga sirini ka atoa ko ia, o kune tala mai o ke whahanoia, pa te ke whahanoia. O ku uie foi mea ko ia ko unforeseeable liability, pe ko accrued liability. Ko liability o ke lava discussi o ke lava ia, o ilo e fo mo meniti ko mo ware ai to klava ilo ya mahina ni ma pe mainano pe even ko mahina malu pa ko ilo ipe ko ya e fai fo ino ko ya no e tanu ala pe ha ai no ye he was ya os pass appropriation act o I kai totonu ke te whakahu ha accrual liability I estimate it should be what estimated figure into appropriate expenses kalava ke ha kalava ke tika patseti. E kone tu ana taimini o ka, ta e tika, ta e fuluti a pito patseti. Ko konga whakaosi o ko fie atu ai ha ofa mo ha popoaki ki he chapter taxisi o ko kole ke oa te ufuu emotional he ko toko taha ko ni ko e ku angkolo, ko talamonu atu,
ki he Palestine for All o Texisi, te ke lava carry on lei, ai mea koni koe a hoko ate whatongia o Palestine a Texisi. Pea o kou popo aki whamamahi atu heni, ki he chapter Texisi, pe he ke whamile pekia, o tuina i kawe pekia koe ni he nima, whewheka mohonoloto koe mea katoa, ke fua ka venga ai patoa, whaie mea katoa koe patoa, ko ofa lahi at ka te koe whelet safi, o ko tui be, o ko ke alu tari mai. Whiwhia, kolo tau, ko ke mu atu, i ho mou family. Tala monu at ka te motol Texas, le osko ni te utok lava o hu ke ngahi kup whekau aki, mo ngahi loki pipelines ke paanga ai patoa Kropolo, ke lava ke tau sio katoa ki ai, na lava ha tokoni, neongo pe panga taha, pe panga ua, pe panga tolu, ka kuwhai ha tokanga e kina, a ho mo Palestinina mo fataki mai ngā ue, i he foi mei mahalo ku mei aloen ke tau e taha kou o whaatka te moto. O kou toi atu ai heni, ko mo tolko toa pei main page, na mo tohi mai ka te au, o whekau aki mo ki i whine motu a koe ni kone mālolo i popua, pueki, na mo tohi maga te au pe e whai ha tokoni ki ai, o ko loto ke whakaha atu heni io, e whai katoa he movementi ai mea whaka eiki koe ni. O ku osituku hake ki he ngahi loki kotoa pe ngā ue a patoa, ai mea katoka a patoa Kropolo, a ngahi mea katoa koe ni, e lava ke mautoki sio ki ai, ia pongpongi, pe koe hafua, ai mea te maulava whai ki he putu koe ni. Ko ki mautolu na e tohi mai main page, o kusai pe ka pā te mou whakahoko maga te au, pe ko saloni, ai anga oe whiawe aki oe seniti, he oku osi ai pe tahaitonga, ke ne hanga tāna ke ofa ko ia, pa ke whai aki angahi whi mau katoa pe aki whanau ko ni, o whikau aki moi putu ko ni, moi mea whaka eki ko ni, he koe mea whaka eki ko ni o whai he ahapule lulu. Pe ako uloto lelei, ai whakafofonga koe koe, a tonga tapu wha o ku tauhanga ko whiri ke ne whai ai ngā ue koni lelei pa ko wha malo at ke te koe lelei. Ko ia o ko whakahoko atu ai tutuni koe ai information koe ni ka te mo tolu ke lava ke mo ilo i lava le ke mo whaitu utaki mai ka te au pa kone osi katoa ngahi tokoni ko ia e toki lava lewa ke tuku mai ha admini ki he main page ai ngahi tokoni katoa na lava whakahoko ke ki family koe ni i he mea katoa koe o ku whemau ke whakahoko o ki family fo koe ni o ku mole tamai pa mole moe whae ko nofo pia whanau. Pia ne whae kore tokoni ke he movementi, unfortunately, we fail. Koe ke uhi ngā koe hāka na sisi pe taimina e mai ka te tautolu. Pia neongo na ko tautolu na e whai mai ka e rea whaka osi. Ai whewhine koe ni pa ne hiki atu. Pa ko utui ko tau tāpua ki ia. We were there. He ne deathbed. He ne mohenga i mamahi. I last moment before the breath being taken away from her. So it's very important o go tui e hoko koe tokoni ke ki family ko ni anga he mea katoa ko te taulawa whakahoko ke whai ake tokoni katoa ko ni. Ko ia koe mea ia whekau aki pea moe tokoni ko ni ke he putu ko ni. Pea ko manatu ia ipe ai mea whakaos ko ni ke ulea tak lewa o ko whanonga na he hange ko aia tu kone whakafunga ko ko lelei o aloha ke mea ko ni e whakaukau pa uton ke ulea tak lewa. Na e whehui na whai se tita na pehe kia piveni pe ko ha ene lau ke ngahi kau whafonga o lava ai mumeni o fotu watu tau te whito ke patoa Kropolo ke nau hanga whiri o koe koha whiri hai koa timi.
Pea kou fie whakahoko atu ke ilo i he taha katoa pe. Koe kakai kou whiri atu koe e mumeni. O koe kai koha whiri a ke replace ha taha tuku ke he peto taha. O ku hoko ko whai āpere huhukia. Pea hei kai peto e hanga he patoa kropoloia. O whamole mole ai toko taha koe ni o a oai pe ki November wafe wa taha. Koe whai toko taha pe koe ia o kune replace. Koe toe katoa ko u kakai a kou mole. O koe ke maupiki matola ha taha ko na replace a pensimani. Peko hana replace a se aosi, peko hana replace a losaline. Kai ke he fok mahalo koe whihu i ko i ngā koe maufiri atu, ai kakai u te eke whiri he koa timi. Kou talat ka te motol. Mei koe mostly he kakai koe ni koe o maufiri, he ilo pe tō hataha ia ai me whiri a koa timi. O kou ilo ilere ai fwoi mea koe. He koe ui ngā koe ha, koe ngāwe moe movement koe kakai o koha, o whaia ke angi o nau lau maari e. Pea koe kakai a koe, koe kakai o mahe vahenga. O mauosi ngāwe moe ngai kakai tō lai e ngai vahenga ke o whekau aki moe mea koe ni pa koe nau lea pe ia. Iyo, o mawhalala au pito ka kāperi. Iyo, o mawhalala au pito ka whane. Iyo, mawhalala au pito ka piveni. Iyo, mawhalala au pito ka hai. Mawhalala au pito ka hai. Pa koe au wake uti au ka hamea au tōton ke whihui pe koe whihui ke ha. Mahalo koe whihui pe ke ai ke kovi se mau ki i whiri kou whai. Pa mole. O koe ke kovi ka pa e whiri he kua timi hamea. Pe mau loto mautol ke ai hatoko. Tau koe ke kovi. Hange kou kulau. That's our human rights. Ko mau right a mautol na mai. O tua ke hai ko timia ke nanga fasisi e mau right a mautol ke whiri whafofonga ho mau whonua. Even ka pang mau nofo district koe. Ka pa te mau nofo mau pe i he mei koe natula whaka o tua koe tau ngāwe. E ka te mau he. O wata e sio ake mata koe koe ka setane. Sio ak mau pe mata ke o tua ka tonu ai sio e mea katoa pe. Kaike? Kau mana tu i alhak he taimine foi mea katoa koe ya. Ka kou tui kou fuma ulolo e po pa kono ngata angai tau polo kalama ke poni. Pa kou tui koe ngahi mea koe na whekau aki mo tau ongo mea whaka eki koe ni. Kou tui te mou toki hanga o te tau e toki lau lahi kia iau mo e konga katoa koe ni i he ngahi loki ngā ue koe ni koe patoa kropolo. Pa koe ne osi koe ia e toki lava lewa whakahoko at ka teki moutol. Ko ia o kou tui ko lava, ta foi por kalama poni, mo lava tuku at ki he, ai palani ngā aue, mo i visone, pia mo i purpose e ngā aue koe patoa kropolo. O kui kai ke mau kai hapanga hata, o kui kai ke whaka uri lātai e mau ngā aue, o kui kai ke mau ngā aue ta e whakaongongo ki hata, he ko mau whakaongongo pe ka si ova e mau ngā aue. O kai ke mau whakaongongo mau tol ka hata e mau ngā aue. He koe paanga ko ia koe paanga ia ahai. Paanga e mau tol na mau ngā aue pe e mau tol pe au mau ofa. Pe fuaki mei loto e mau ofa. Mau hanga lewa aeha. Ae incapable ke capable. Ko ia ko ofa at ka tek mau tol. Me tau porkalama tau to hoka taipe. I he taim ta tau e kaha ume porkalama ta tau pe. Good night. Mo ta toka.